Sya send off no Cristiano Ronaldo. Da ka bauli opdiang ya karetkat. Ka badairu karetkat ka banangkong jungu. Bat ka Portugal. Bat nakaliang jungkilin amape uli ban karwit arteli ki gol. Haka bakili oruban khuri kanam job. Ka England ru kumju. Te perlok hakane kudiang ini peit. Atau ke Portugal kelalaan emban qualify sa World Cup. Bat kiri ke balio ban rung. Te perlok sampai hadu bukot kane ke video. Bat ngaprian sobai pisya kane ke channel. Lada pisngo tunat ya ki kubar sport sengau papan subscribe, like, dan share. Kurunam job ke Norway. Lang bada selalu cool persya ke Estonia. Ki balio ban tep Artelino Erling Haaland. Bad Artelino serlo. Kat bak Nigeria kalapoy. Syaka final jong ke African World Cup playoff. Lang baki Arteli ki gol na Osimhen. Hakaba kalala ban job lang bada selalu cool. Bat kurunam job ke England lang bada arlawi cool. Persya ke Serbia. Ki beliau ban tep dau ize bat Osaka. Te ho perlok na kaliang jong ke England. Kaliau ban rong syak World Cup jong snem arjara ban ro. Hakaba kalala ro ban job habrok ki jing lekai World Cup qualify. Klem da syak tep cool. Bat na kaliang jong ke Fran ro kala pelim ke Ukraine. Lang ba saula not cool. Ki beliau ban tep Artelino Kylian Mbappe. Kawai na Olise. Bat kawai na Ikitike. Kumta da kena ke job. Ka Fran ro kalala ban rong syak World Cup jong snem arjar arpen ro. Bat kelalong sindon Kylian Mbappe. Kum uta orang yelekai ubrakam kena. Ban poi syak saus pa karir gol. Hakarta ka ba arpen ro snem. Habarok ki jing yelekai kelab ban jing yelekai ri. Kat ba haba pai pat nakaliang ka Portugal jong Cristiano Ronaldo. Ka Portugal. Kalau siap pelim lang bada Ireland not cool. Haka Ireland. Ki beliau ban tep dau ti Porots. Bat hoi perlo haka ne ka jing lekai. De haka menit ka ban reu pui. Cristiano Ronaldo. Ulu sya send off no. Da ka ba uli op diang ya keretkan. Bat kene kerekat ka di keretkat ka banangkong jungu. Bat ka Portugal. Kumta da kene ka jing op diang ya keretkan. Cristiano Ronaldo. Un samis ya ka jing lekai ka bakongsan. Nakabanta ke Portugal. Kata kajing kun persya ke Armenia. Bat da kane kajing syarem ke Portugal kampat la setiaban qualify sya ke World Cup. Haka bakin haban abno. Tad hadu kajing lekai ke bakhadu jengki persya ke Armenia. Ban penting kena ya ke Jaka sya ke World Cup.